Siyawemukela i-draw sitawudlala neMathola Zinyathi sithi itindile lena iNgwenyama Cup. Akudlalwa kuyadlalwa. Ngicabanga ukuthi le draw siyayemukela ke nje besingakabheki lokuthola aMathola Zinyathi. Besisawuthola labangangathi. Kepha ke semukele ngoba sinabo ka Premier League. Ngicabanga ukuthi batawudlala abafana. Lokho sekumcoka iweekend seyisedvude and sesike sadlala nayo iBuffalo basishaya. So bafana ngicabanga basenaso lesibibithwana. Kusifiso lokuthi siphumelele lokho sithabe sidlala neMathola Zinyathi nalokuthi ke sifiso sethu sisengile team nje silapha siyenyuka kancane. Ngicabanga ukuthi sifisile ukuthi siwine lapha kule last 16. Bekusifiso lokho siambitious ngaloko and ke siyathemba ukuthi uNkulunkulu bekangeke asinike umthwalo lengetulu kwemandla ethu. Ngiyathemba sitawuncoba sisonke sitawunumuza noma eMathola Zinyathi alapha edulu ke nje lokho siyakwethemba nekunika ke umlayeto wekuthi le nkomishi lena lekhuluma ukuthi itindile vele kunika nje umlayeto esiveni ukuthi sisahamba lapha emigwaqeni sicaphele timpawu temgwaco sihambe kahle singanathi siphephe sibe soba uze ukuthi impilo ibe impilo lenhle sisupporta nje lokho noma sikhuluma lema cellphones sicaphele ukuthi asikhuluma ukube bese sobuka leceleni bese kwenteka lokunye sithi njawo banumzane sisonke kutawudlalwa. Siyabonga.